Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Lihat nih, kondisi air pagi ini agak beriak dan lumayan berangin. Gacor, Tapi justru kondisi kayak gini yang biasanya bikin makin penasaran. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to wherever after. Oke, gak usah lama-lama lagi. Bismillah. Nah, untuk mancing hari ini saya pakai umpan sederhana, bulu sabiki dari pita. Mudah-mudahan ada rejeki pagi ini. Yuk simak terus. kena. Man lah. Gacor. Gacor. Kena. Kena lagi bro. Alhamdulillah gacor hari ini. Walaupun badai, terjang saja. Ikan juga lagi banyak. Alhamdulillah satu lagi. Mantap. Ini umpan bulunya nih, warna pink. Ini tarik kecil sekali. Kita coba ambil kawannya yang besar. Ikan yang besar banget. Kena. Mantap. Ayo, hajar bos. Hajar bos. Aduh bos, lepas satu. Alhamdulillah. Ekor lagi gacor parah. My own thoughts, Makin badai, makin gacor parah. seeking the guidance I forgot. Somewhere lost to the cage. Aduh, lepas baru. Must be written. I just lost my access to the night. Somewhere my chase can't let it go. Kena lagi.
Satu ekor. Alhamdulillah. Tambah lagi.